Lijep pozdrav svima. Evo, mislila sam snimiti ovaj video na neku drugu tematiku, nešto sa čime se svi mi borimo trenutno, odnosno svi razmišljamo o tome kako preživjeti u ovom nenormalnom svijetu u kojem smo se sada našli. Razmišljamo o tome kako će sutra eventualno nestati struje, kako preživjeti u doba inflacije, hiperinflacije, ili sutra kada ne bude bilo dovoljno hrane, ili kada nam značajno povećaju cijene električne energije, goriva i slično. Kako sačuvati vrijednost novca, recimo, koji imate na banci, ili kako sačuvati novac ako ga imate u kešu od propadanja zbog inflacije i tako dalje, tako dalje. I onda usred svega toga ja vidim na YouTube ovaj video koji je objavljen prije 4 sata, znači danas je 24. februar 2022. godine, i evo ovaj Borojević kaže, kako on kaže, vratio se iz Rusije, bio čovjek u Rusiji i čovjek je sretan zbog nekih, kako on kaže, zbog nekih novosti koje je on tamo saznao. Pa evo da poslušajmo ga samo na moment. Izgleda da je čovjek sretan i veseli se nekom kao lokalnom ratu, jer kako on kaže, nakon Ukrajine slijede Kosovo i Bosna. Onda su se baš posebno zadržali ova dvojica na toj Bosni, pa su onako podijelili svoju sreću bez toga, kao da oni nešto se vesele, kao da misle da u slučaju da Bošnjaci i Bosanci počnu ginuti, Srbi kao neće ginuti. Mislim, ne znam, razumijem zaista ko se to još veseli tuđoj muci, ko želi rat nakon onog rata koji se desio i ko misli da će proći nekažnjeno ili da će se rat voditi samo u Bosni i Hercegovini, samo na toj teritoriji. Na osnovu čega on to tako misli? Šta ih to čini sretnim? Evo, poslušajmo. Ono što je meni bilo zanimljivo u Rusiji, a sada sam sa vrlo ozbiljnim ljudima i u Rusiji i u Krimu, je da kad pomenete Kosovo, oni kažu posle Ukrajine ide Kosovo. Ja kažem, a posle Kosova pa kaže da Bosna. I to je ono što mene sada... Čekaj, pomenu, lagom da bosanski sklad. Rusi kažu, kad ste završili priču sa Ukrajinom, ide Kosovo, a posle toga Rusi dolaze u Bosnu. Se ti šališ? Oni kažu ide Bosna, ne kažu da oni dolaze, ali da smo mi dobro naoruženi, to jesmo. Da imamo rusko naoružanje, i to znate da imamo, i rusko i belorusko i sve ono što smo pokupovali sad u međuvremenu i vojnu industriju malo obnovili. I mislim da mi sada živimo u jednoj eri o kojoj smo pričali, a podsjetit ću te ja to na taj razgovor za koji minut, da je zapravo Treći svjetski rat počeo, naravno opet u Srbiji, odnosno na Kosovu, i on se tu mora i završiti. Ja sam negdje, da kažem, srećan, ne srećan zbog ratova nikakvih, ali sam srećan jer vidim početak nekog kraja, napokon će se nešto promijeniti ili... Evo, čovjek je sretan. Kaže kao ne može biti sretan zbog rata, pa mislim na šta drugo aludira ako kaže da je bio u Rusiji, da su kao Rusi rekli, svemoćni i svejaki Rusi su rekli da će poslije Ukrajine slijediti Kosovo i Bosna. Poseban naglasak je na Bosnu. Ali, naravno, Rusi će obezbijeti naoružanje i pustit će Srbe da se krve s nama. Znači, ne znam ko to misli da će to nekome donijeti neko dobro. I kako može
bilo koja od ovih strana da razmišlja na način da neće biti žrtava i sa jedne i sa druge strane. I zašto su Srbi spremni na te žrtve? Ili možda misli da neće biti u njihovim redovima. Koliko će ginuti bosanski vojnici, toliko će ginuti i srpski vojnici. Budu li ginuli bosanski civili, ginuće i srpski civili. Je li to tako teško za shvatiti? Zašto ljudi na pozicijama su spremni da žrtvuju vlastiti narod? Zašto priželjkuju rat? Zašto?